no kuvuga nubu nibirahera ko umwana ni kiraro yaragiye ari hanze arana nawe urindaya nanjye n'inzu narayire twara tubamo ni ibibazo nyina arimo aranyirukanga tugenda kugakwepa uraya byandi nawe bayindaya uraya ni danje uraya nabwo nyine bwaranyatatse ni atari muri bisi rusenge twongeye kugushima Imana yacu utwirukanira ubutinganyi mu iki gihugu cyacu nta butinganyi dushaka kuri BUJA today TV Imana kabisa dufashe ibintu byo gukunda umugabo mugenzawe ayo namahano wowe nkarwabira no kuntu rusa rurirabura shaho niko mutabona kuri kamera rurirabura bamenga avuye kwa satani nguvuga ibihabanye n'iryo jambo nta museke uzamutambikira je ni ku Mana nta handi ese akaze n'abazikuru banyita niyo nkuru Daniel amazina nyakuri Daniel umwe yateye umugabo rw'intare akapfamo zikanga kumujya zikiruka muri yewe ugende wejejwe baro gumugora nanga urumva we umukobwa aratambuka ukaraba mu ijipo wabona hano bayi ese umuhungu kuko umuhungu ajaga namukubita wowe uri gutoka mbani ni waruri mwisi ni nyaca kibazo yabaza ati ko tutakibona ukora kandi uri mu kazi kandi bikorwa bisobanura yuko yari ngaha kwisi nta nubwo yaratunze na telefone ubu ni ikimanuka ni mama ni ikivuga babera nduwayo bandi bafanira vine bajya barabafana bari umaririza nteri jewe kandi nawe uri kwibaza urabizi amayobera barafana kaba batanze gukina cyane nabatanze mu kibuga ahubwo je nyine mu kibuga nyine caruguru nakubera ko umwana mutonyagira imvi kandi ataki unaka ngarakora aba yarazivuka rero se je narazivuka nyo gato na mwana avuka nimbi nta mwana avuka nimbi ahubwo zirazaraje kubivanye n'imisa matsi amaze mu ndase none so umwana babaza hanze ni nkuko nawe zishobora gucomoka kubera ibihu ufise umuzehe ahubwo reka tubikosore neza ni ibibazo bituma umuntu azana imvi nuko no mwana nawe abagize ibibazo nyabaki aba yaravukanye ari gihe bari mu ndaka kaba karanyanyaye ise na nyina biruga bahangana banywa kanyanga